ke Voice of the People Party kalabu yang kini kemat hapo ke manifesto ban review yang kini ke reservation policy. Ya ke reservation policy nak kata daw kasawan kini ke roster system kimut ban pen kami yo pat ba obobit kani kamdai ke jingle jauh ba adal bat naurum hagapor bangalong Emily uladon UMLA garu ubalara ya kani kemat apo kayeng dorbar tawan banyatai ban pentre kamno ya ke roster system nre omdan ba pen snap ya kata kani ke jingmi lani ke bangila panong ketin pareng kani ke offshoot jong ke kiss ke balai da kawai ke nongtre hapo social welfare department bat nganong ipi kamdan ke provision lani kamdan kata ke kindan haga reservation policy ban pentri kam ya ke roster system ke reservation policy kam padi ke act kadang day ke office memorandum kamdan bay bhikno yaw barit adalbat haba ka yeng ka shri ka kintu ya ka sarkar chala ban pentri kam ya ke roster system Chief Minister narus noto bagan penmentoy yaki usngap lagasngap kajingkli kabami menta kalong kile ayu kita ki shipawat ki minister kasi kibidai naga sang UDP kibidai naga sang HSPDP kibidai naga PDF kibidai naga BJP balai kisha yakani ka roster system bagan trekam balai ki mangem baik kim persya lara don kamban pen klem ya ka sarkar don kamban pen klem panom alat ya ka ni ka roster system kisngap manman namar bakas ae ka syuki jongki kiang iting ban pen ki ya awan ka president rule dangla bawan ka president rule betlot ki kam ki jam banya basyong tu syuki mla banyada ya ki kon samla ki namar ka tagadaw ngamtip don em ki parti kibla nut banbu akamat jingkular nang tagani election ban review ban pek mi bnia biang ya kani reservation policy ke Voice of the People Party kalabu ya kani kamat hapo ke manifesto ban review ya kani reservation policy panwanra dagaan bagan mlasyu bagan sulong kumne kumbalong namar kata ko ki pat ba bisharken menta ya kita giseng kibakam bagi ijat menriu puli ke manifesto jongki yanujor ba ke manifesto ko jingi pensa iken pleng bagata ka jingki kren ijat menriu ko jingi kadai tang habaki i yu pat ba ubapun ubatap haki surok ba joga sekretariat light nang ta em